Kumshi benta kajing burom bat ban penpau ya kajing sngosi halor kajing du no ya Dr. Didi Lapang kumukpa kari boy kador barsnong nongpo menta kasngi khatsan tarik nailur kalabetha iginong shong yo bat nong de dukan hasor nongpo bakin sange shipor ya kamai kaji de bakhang ya dukan jongki na du kapor shibaje hadu lai baje no phai sngi katba kajala Meghalaya harengkat bat ki bahayeng hasem kidang le don burom khaddu ya kamet jong mahe Dr. Didi Lapang hanong ba shilong Habakran Shakilat Pathai Kubor uba Plilat Teuso Assistant Rang Bashnong Kanongpo Ulaya Thu Bakate Kajing Pakhang Yikidukan Dagador Bashnong Nongpo Kalongkum Shibenta Ban Burom Yoni Uriu Kraw Jongka Temri Boy Kat Bakayin Kasem Lembat Kasor Karjala Kidang Le Burom Khaddu Bat Banra Pat Yakamet Kabasa Shaulum Jingtep Jongka Balang Presbyterian Jayau Uba Plilat Teuso ulapan pau ya kajing sngongu ya baru kinong shong dukan ya kajing snok tilang jongki ban khang renti ya kidukan bat hakaju kapor ulapan pau ru ya kajing sngongu ya kakenhun kinong nyak oto bat taksi kamai jong kanong po baki lapan pau ya kajing sngosi bandu ya uni unong ya lam kubarat ba kadong riboy Hoi. Bukan lah, cari kau. Bisa men. Ah. Ai semua men. Ai men, blok. Iya. Boleh belajar deh. Kalau ini pakai buram ya dinyap di rumahnya deh. Ini batang. Ini. Tak ada nak main gitu. Oke. Entah lah lihat kayak begitu an. Ni kepa magaling bayi ngasem jong i mahe Dr. Dilepang kinyo ban pendep don burom i Oslo di
kum kadak nakaliang juga terbasno nong po propar nilai sim ikan ikarai nakajingya penbet lang bat irang basnong pakai executive committee dong terbasno bangin pelong ikan ikajing hang snong umur bankang ikidukan dan si beji hadu lai beji kum kadak bangin teri ikajing snowlem ya kajing kersan ikajing benur kajungi ya kajing ja kaba imahe doktor di lapang ilale no nangi la ino yangi we na kinong bikmat balarim ha ulong ng bikmat nang ni na po manungko kasi kajungi kung kasnong ni sim ya kani kabeta bahkan pelong ya kani kajing kulang pati members nong pati sim ya karai agaban pentip segi nongsong snong kinongsong dukan pangin ay kani kajing kersan agaban hangi dukan na kasi beji hadu lai beji kuno paisi ta kalalong siya kasi kaba ni petpau ya kajing snowlem kajungin nakaliang kadobas nong ya inya ibalong i temen jo i mahe doktor di lapang dekat pagikut di balok ikut jo i maha di jong i balok bat juro ya ki balong persa ikut seo jong i doktor di lapang te nakaliang kadobas nong ngimdoni ai i petpau ta i kata kajing sungu nama ni uriu krau jo kenika distrik Kejongi, malah ay yang ini ketika Ribuan distrik, demo ding bilat jom Ribuan distrik Kejongi. Bagi nomla ru berkelet, yang kita membahas kita doktor di lapang lele, kapor bila long kemudian minister, long nikmat, bila orang yang cikala yang distrik ini orang kawai. Bagi itu semen, bagi itu tip, bahan nakaliang jong kini driver sumo, lagi driver uturu, isi mentai ketika sengi, agak bagi lah pendai yang kalamayong, kedak berpau, yang kecil snow si. Pat kajing snowlem ang pwede pakalong yung kalong sem jong mahe doktor lapang ngimdo ni ay banong long katang kajing sa jikan mau nang ni syahman ya unong yalam bakraw la ay yang kan ni Ribuan district ni ay kajing kitbok kaduyang yang kibahayeng asem hantam inya video ang kamet kapat kabot pagya.